Ako ti se trenutno ništa u tvom životu ne dopada, počevši od odnosa sa ljudima u tvom životu, tvog okruženja, posla kojim se baviš, možda čak imaš problem i sa zdravljem i tako dalje, onda je ovo video za tebe, jer ću ti reći kako sam ja transformisala svoj život i kako to isto možeš da uradiš i ti, iako ti trenutno deluje da možda nema načina da se to uradi i ne vidiš prosto kako. Za početak, za vas svima koji ste prvi put ovdje, moje ime je Irena Ždrnja i na ovom YouTube kanalu pričam o spiritualnosti i ličnom razvoju, o manifestaciji, intuiciji, mindsetu i svemu onome što mene jako zanima, oko čega sam strastvena. Inače i radim kao coach, tako da imam programe razne, Facebook grupe. Ako želiš da radiš sa mnom, javi se na moj email ždrnjairena4@gmail.com. Da se vratim na temu videa. Dakle, u jednom trenutku ja sam bila osoba koja je imala negde možda 20.000 dinara mesečno, živjela sam kod mame u sobici, u stanu, zaista sam bila nezadovoljna sobom, imala sam jako loše navike, bila sam pušač i tada sam pila alkohol i svašta nešto i zaista sam negdje, da kažem, bežala od svog života jer mi se prosto ništa ono što se dešavalo u mom životu nije sviđalo. I glavno pitanje koje sam postavljala tada jeste bilo kako, ali u ovom videu ću ti objasniti zašto upravo nije važno pitati kako, jer je to nešto mnogo veće od nas, već postaviti sebi pravo pitanje, a to je ko. Sada ću ti objasniti šta ovdje mislim. Dakle, manifestacija je za mene spoj ličnog razvoja i spiritualnosti. Znači, nije manifestacija samo razmišljanje o nečemu i to nešto će se pojaviti u našoj realnosti, već je zaista spoj jednog, da kažem, intelektualnog, umnog rada, spoj duhovnog i spoj materijalnog, odnosno akcije. I kada su sve te tri stvari usklađene u pravcu naše želje, ona se ostvaruje. Tako da želim da ti kažem da sve to što trenutno svedočiš i što trenutno doživljavaš zaista ne mora da bude negdje tvoja, da kažem, upisana priča, ništa nije uklesano u kamenu. Mi smo kreatori svog života i u svakom trenutku, u svakoj sekundi možemo izabrati da promenimo svoju realnost. A sada ću ti reći i kako. Zašto ne treba da postaviš pitanje kako? Sad shvatila što sam rekla, ali bit će ti jasno. Nego ko? Jeste zato što mi ne manifestiramo ono što mi želimo, već ono ko smo. Dakle, pravo pitanje je ko ja moram da budem da bih ostvarila tu svoju želju i da bih promenila i transformisala sebe i svoju realnost. A ono kako, kojim putem, koja osoba, koji tačno posao, koje tačno preseljenje, to su neke stvari kojima mi ne moramo da se bavimo do detalja, zato što postoji beskonačnost. Beskonačni, da kažem, mogućnosti, znači su beskonačne. Gdje sam gledala onaj film Mr. Nobody, vam preporučujem, baš je dobar, priča o paralelnim realnostima. Dakle, beskonačna mogućnosti postoji. Šta je ono što je važno? Jeste da shvatiš da upravo zato ova realnost u kojoj si itekako može da se promeni. Znači, nije to neka tvoja sudbina, nije to nešto što prosto tako jeste. Sve to što ti se i ne sviđa kod same tebe može da se promeni. Dakle, mi smo kreatori, mi smo odgovorni, ne krivi, obrati pažnju na rečnik koji koristim, ali odgovorni da, što znači da mi možemo da iskreiramo nešto novo. Kako kreiramo? Kreiramo svojim mislima, kreiramo svojim emocijama, kreiramo svojim ponašanjem. Feeling is the secret. Dakle, ući u osjećaj kao da je naša želja ostvarena. Možeš da pogledaš na YouTube-u, Neville Goddard priča o tome, acting as if our wish has already been fulfilled. Dakle, prvi neki korak bi bio da preuzmeš odgovornost. Dakle, da kažeš ja sam kreator, da vidiš kako si ti to kreator, da shvatiš da jesi i da jednostavno samim tim osjetiš jedno olakšanje, jer to onda znači da što god da se dešava može da se promeni. Drugi korak bi bio da postaneš svesna.
Dakle, promjena ne može da se dogodi ako nismo svesni svojih misli, emocija i ponašanja. Obrati pažnju u narednom periodu kakve su ti misli, da li radiš sve po automatizmu, da li možeš da probaš da budeš više prisutna u svom životu, više svesna nekih trenutaka i obrati pažnju na svoj rečnik. To je jako važno. Što više ti potvrđuješ i pričaš svoju istu priču, jadikuješ, kukaš se, žališ se drugima, ti šalješ zapravo poruku univerzumu, izvoru i potvrđuješ negdje tu svoju priču koja se onda stalno iznova ponavlja i zato se osjećaš da si u tom začaranom krugu, u kavezu, u zatvoru i kao da ne možeš da izađeš iz te kutije. Znam osjećaj, zato ti pričam da zaista je potreban taj jedan rad na sebi koji ću ti objasniti u ovom videu i nadam se da ćeš ti kasnije implementirati. Tako da te pozivam da uzmeš sada svesku i olovku i da sve ovo zapisuješ. Dakle, postati svestan, znači upravo to. Obratiti pažnju na svoje misli, na svoje reči koje govorimo. Dakle, ogovaranje, kukanje, žaljenje, ne. To su sve aktivnosti koje spuštaju našu vibraciju, koje spuštaju, dakle, naše dobrostanje, naše emocije, naše raspoloženje menjaju i prosto utiču na našu manifestaciju. Dakle, želimo da budemo u energiji tako pozitivnoj kao da je zaista ta naša želja već ostvarena. Prvi korak jeste osvestiti. Korak nakon toga bi bio promeniti. Kada uhvatiš sebe da krećeš da overthinkuješ, da imaš preplavljujuće misli, brigu, moraš da zaustaviš taj tok misli. Kako? Tako što ćeš recimo izaći napolje da prošetaš, pustiti neku meditaciju, vizualizaciju, neke afirmacije, mantrati, ponavljati ono pozitivno što želiš da se ostvari. Znači, ne smiješ sebi dopustiti da se vraćaš po automatizmu, što je prirodno lakše, jer tada ne moramo da uključujemo taj misleći mozak, već možemo samo da radimo po automatizmu bez svesti, ali onda ćemo samo kreirati onu istu realnost. Znači, moramo biti svesni, moramo promeniti, zaustaviti taj tok negativnih misli. Potom postati svestan svojih reči, zaustaviti sebe. Ako te neko pita šta se dogodilo sa tim i tim, recimo je to nešto što ti želiš da promeniš, ne kažem da treba da lažeš, ali recimo možeš reći sve je okej, rešit će se, bit će sve okej, nešto poput toga, da izbegneš ono da ponovo proživljavaš to isto, da ponovo pričaš istu priču i da šalješ svom umu dodatne, da kažem, informacije i potvrde da je to tvoja realnost, jer onda ti univerzum na to odgovara i zaista, kažem, kao da se vrtiš u krug. Tako da sam ja zaista promenila sebe apsolutno, bila sam osoba koja je bila jako negativna, nervozna, pesimistična, sve mi je bilo smak sveta, sve me je plašilo, sve me je nerviralo, sve mi je smetalo, sve mi je nešto bilo crno. Sada zaista živim potpuno drugačiji život i ja sam najoptimističnija osoba koju poznajem, smirena, staložena, potpuno drugačije reagujem, odgovaram, ponašam se, dakle zaista jedna velika transformacija, ali sve je počelo tim sitnim koracima, dakle osvešćivanjem i menjanjem postepeno svojih misli. Menjanjem misli mi menjamo i svoju vibraciju, menjamo svoje emocije. Dakle, ako ti počinješ da misliš jedne pozitivne misli koje će ti služiti, samim tim počećeš da se osjećaš mnogo bolje. I recimo, meni su zaista tu pomogle afirmacije, da kad bih uhvatila sebe u negativnim mislima, ja bih bukvalno zaustavila tok misli i ponavljala one afirmacije koje bi mi služila. Recimo, tada sam voljela da pričam, inspirativni ljudi i fantastične prilike stalno dolaze u moj život. Sve se uvek događa za moje najveće dobro. Čak i kada to ne vidim, uvek sam božanski zaštićena i vođena. Ponavljajući te afirmacije, ja sam posebno počela i da osjećam taj osjećaj kako je biti uvek božanski zaštićen i vođen. Kako je osjećati se da svakodnevno imam inspiraciju i da upoznajem fantastične ljude i prilike i tako dalje. Dakle, zaista ćete početi vremenom da osjećate taj osjećaj. Još jedna stvar na koju ljudi ovde padaju jeste što odustaju od tih tehnika i od stvari koje im pomažu i od spiritualnih praksi pre vremena, a ono što je jako važno, recimo i EFT tehnika tapkanja, koja je meni isto jako pomogla,
morate biti istrajni. Znači, prvi, drugi, treći dan nema nikakve emocije, mene ovo ne radi, ništa se ne menja. I tako radiš svakoga dana, onda 31. dana jednom bum, desi se neka prilika, osjećaš se ti drugačije. Dakle, sve kreće da se menja kao odjednom, ono kao preko noći, ali u stvari je počelo mjesec dana ranije. Tako da budi istrajna. Rad na sebi se ne bi zvao rad na sebi da nije rad, ali je itekako isplativ. Zaista možeš da kreiraš u svoj život sve ono što poželiš ako uradiš sve ove stvari koje pričam u ovom videu. Znači, postati svestan, promeniti misli, promeniti svoje reči. Četvrta stvar također jeste osvestiti svoje emocije, kako se ja sada osjećam i kako mogu da se osjetim malo bolje. Dakle, ne treba preskakati neprijatne emocije, ignorisati ih, to nikako ne govorim, već prihvatiti to kako se osjećamo, vidjeti zašto se tako osjećamo, možeš pisati dnevnik, za to pomaže, i regulisanje nervnog sistema, regulisanje svojih emocija. To je ta četvrta stavka koja je jako, jako važna. Kako se to radi? Dakle, prvo prihvatimo emociju tuge, besa, ljutnje, sve ono što osjećaš u ovom trenutku. Dopusti sebi da to osjetiš, dopusti tu energiju, dopusti tu emociju tako što ćeš možda plakati, vrištati u jastuk. Dakle, bilo koja tehnika da zaista pustiš tu energiju, da izađe iz tebe, da se istreseš, da možda plešeš, možda imaš i na YouTube-u jogu za anksioznost, za tugu, za procesuiranje tih emocija. To je jako, 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 jako važno i o tome se ne priča dovoljno u spiritualnom svetu, ali ne možeš otići na taj neki drugi nivo i živjeti taj život pre nego što procesuiraš ove emocije, jer to zaista onda može otići u neku bolest psihosomatski i tako dalje, tako da zaista je važno dopustiti emocijama da se izbace. I to je zapravo dizanje na onoj emocionalnoj skali, a ne preskakanje, ignorisanje emocija, pretvaranje da smo dobro kada nismo dobro. To nije rad na sebi, već prvo prihvatanje i vidjet ćeš kako samim tim prihvatanjem, sećam se ja kad sam sebi prolazila sam kroz taj bolni raskid, ja sam kad sam plakala, konačno dopustila sebi da osjetim tugu, da vidim šta je to zbog čega sam tužna, i tu sam mnoge neke stvari osvestila, dopuštajući sebi, osvestila sam da moje unutrašnje dijete se plaši da bude ostavljeno, da se bojim da budem sama, da se bojim kraja života i svačega nečeg, svašta nešto isplivalo na površinu, na čemu sam kasnije radila, ali zaista sam osjećala u tim trenucima da sam mnogo, mnogo bolje kad sam to sebi dopuštala, nego kad sam držala suze i knjeda u grlu bi mi bukvalno pravila bol u grlu koji je bio nepodnošljiv. Mnogo je teže tada i mnogo duže tada traje bolovanje nego kada dopustiš toj energiji. Emocija, bukvalno energije da kažem, poteče, da se pokrene, da se reguliše ta emocija, onda već se dižeš na emocionalnoj skali i polako onda možeš da ideš ka onim najvišim emocijama radosti, autentičnosti, sreće, mira i tako dalje. Dakle, to je ta četvrta stavka i onda naravno, kao što sam rekla, znači postavlja se pitanje kako se sada osjećam i kako mogu da se osjetim malo bolje, ne preskačemo neprijatne emocije, ne idemo u izlazak napolje da ignorišemo, već ostajemo sa sobom, sa tom emocijom, budemo tu sa njom, osjetimo je, niko još nije umro od tuge, znači zaista je ok i na taj način se jača i samopouzdanje i vera u sebe, jer učimo kako da regulišemo svoj nervni sistem, disanjem, meditacijom, ruka na srce, možeš sebe da zagraviš ovako sa obe ruke, slušanje neke opuštajuće muzike, plakanje, frekvencije, one za opuštanje, za isceljivanje, molitva i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari koje ti mogu jako koristiti, EFT tehnika tapkanja i tako dalje. Na taj način regulišeš svoje emocije i taj način se osjećaš malo bolje, pa onda malo bolje, pa malo bolje i onda tako ide sve više. Dakle, nemoj očekivati od sebe da sad na jednom u danu sve to nestane i da se sve promeni, već zaista budi pažljiva i nežna sa sobom. Peta stavka jeste akcija.
Dakle, sada smo već misli, emocije, akcija. Koju akciju ja moram da preduzmem ka svom cilju? Ali tu nije pitanje kog mentora da pozovem, koji Instagram, koji posao, ne. Znači, ne moraš se baviti još uvek time. Već bukvalno se bavi onim sitnim stvarima u danu. Ta verzija mene koja živi tu realnost koju ja želim da živim, kakve su njene navike, kada ona ustaje, kako se kreće, kako stoji, kako diše, kako priča sa ljudima, kako postavlja granice u svojim odnosima, koliko puta dnevno jede, čime se hrani. Bukvalno obrati pažnju, pokušaj da svojom imaginacijom, imagination is the key. Znači, imaginacija je ta koja spaja realnost u kojoj si sa onom realnošću u kojoj želiš da živiš. Bukvalno imaginacija spaja ta dva. Imaginacija toga kako ta verzija tebe živi, koje su joj navike i kakve akcije preduzima. I ne moraš gledati sad ono mnogo unapred kao ja, pa sad moram da napravim strategiju. Ne, strategija je bukvalno 1%, 99% je sve ovo što sad pričam. Nego samo da postaviš sebi pitanje za početak, opet svesnost, u toku dana kada neko te, na primjer, pita hoćemo da odemo na kafu ili hajde ovo, hajde ono, da sebe zaustaviš i da kažeš čekaj da prvo ja vidim da li je ova odluka nešto što bi ta verzija mene uradila. I ako je odgovor ne, kažeš ne. I ono što je ovdje jako bitno jeste da će tebi biti jako neprijatno. Znači, ovo su sve stvari koje nisu prijatne, zato što ceo tvoj nervni sistem, tvoj tvoj mozak, ceo tvoj sistem, bukvalno ti sada radiš nešto što njega uzurpira. Znači, radiš nešto što tebi nije normalno i nije prirodno u tvom sistemu. Naše tijelo je bukvalno zavisno od tih emocija koje mi, da kažem, kada osjećamo tu emociju, od onoga što se proizvodi, od hormona koji se proizvode u nama, od onoga što se dešava u našem tijelu. I mi kada radimo nešto novo, kada počinjemo prvi put da mislimo pozitivno, da radimo neke drugačije navike, naš ceo sistem, svaka ćelija u tijelu se pali i kaže ne, ovo je nešto novo, nije nam poznato, vrati se na staro. Ali tada je jako važno da upravo ostaneš sa sobom u tom neprijatnom osjećaju i da kažeš ne želim da idem na tu kafu, ne mogu i tako dalje, jer znaš da je to odluka koju bi ta nova bolja verzija tebe donela. Ovo je proces, ovo traje ceo život. Ja smatram da uvijek treba da se teži ka toj svojoj novoj verziji. Naravno, uvijek smo zahvalni sa tim gde jesmo, uvijek smo radosni, srećni, mirni sa tim gde jesmo, ali uvijek težimo da budemo bolji. Meni je to normalno, prirodno, duhovni rast i razvoj je nešto što je meni strast, čime se ja bavim, tako da ja u ovom trenutku isto sebi postavljam to pitanje, radim isto ovo što sam i tebi sada rekla, samo na jedan drugačiji način, ali potpuno isto. Zaista, ako ovo primeniš, vidjet ćeš kako će ti se ceo život transformisati. Piši mi u komentarima ako ti nešto nije jasno. Ja sad moram da krenem, inače bih mogla da pričam o ovome do prekosutra, jako sam strastvena oko ovoga. I obavezno zapratite moj Instagram, TikTok kanal gdje delim svakoga dana svoje priče i YouTube, subscribe i like. Meni to zaista mnogo znači da mogu da nastavim da radim sve ovo sa ovolikom strašću. Tako da, hvala ti.